Ani joto pero usi kaca video kaca di sini deh kaca Dia paling cepat kan? Nah, kiri ada. Nah, tinggal. Amana. Hari sebelum ya. Amana. Enggak harus tuh lebih dah. Amana. Ayo dah mah. Sen. Ini gue dalam tu mah. Smart kita bukan jauh. Actually sal nok tini tamang orang phamak Khlaikha. Puila hambai sini media person sono. Sini hambai sarik sal thaga wati panti mani ro norokni rotuno tunga basa phai kini sono logiri kan rono sono belaka hambai. So tini phamak kai obo phai ngakai sini 26 asrambari constituency ni behlabari bisini 1 number ward oro sini takuk prosenjit binima थानाय किसुदिन आगे तामनो संसार जागा थांगा ते जों जे सामा मते गाय थानाय बसर कासा कायनि सेकांगो बिन बाबु थिजाक आउन बगे बंनि नक लुखुंगो अबहाय पान्दा खानो बर किसा प्रब्लेम मुजाक जोंहाबो खानाय दिनै तिनि ताखु प्रसन्जित बिनिमा हिरारानी देबरमा बिनि उमर 50 अबहाय रखा तिनि खाना गाय बंनि तामनाय 13 दिन एबा खाखमा पान्दा जोंरो जेखना मते गाय बंनि नगा मोटामोटी जतो एरेजन का हाइपनो आरो बा बाहेर करि मागै जों अन्य माने दिना वान सुपनो जों अन्य मानले जों रिमालिया कारण के बर जतो एरेजन जा गा आरो सिमिं याइन खनाव आबुन मागै जों तिनि ते मारां वन टाइम ग्लास एबा मारां जों चारिका ते जों तिनिरो फाइ मानजा फैका आं जि फाइ पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट तिप्रा मोथानि वर्किंग प्रेसिडेंट आनबो मुंसिप देबरमा ते आन लगी फाइ मानजा फैका sini 26 asrambari block committee ni vice president sini borong nang mama suburting tei phaimanja phika block committee ni no secretary sini taku jusep tongo tei committee member sini borong nang monoranjan tongo tei o behlabari bisini sini chairman borong nang Hirarani Debbarma tei vice chairman tongo sini borong nang da omor bawa sungai kosa phaimanja ka tei logi tongo sini YTF te chini block ni board president ni board committee ni president te vice president rok te YTF ni kongma tongang bung khulia norok tini foundation nukana sung jotono tini kicha kicha ka phai joton chuwa phekya te bo tongo chini journal chairman bo bo sono rang rok refri chuwa ka haibano bo bini problem ngi phaimalia obo hai kongma tongo sung chini foundation bo sono rang roi chubachu phekya ora je phainai obo simia te baki sono chubachu tongo tei sung phainai ro joto jono kicha ri sung tini phaile meka asuno hambai Bene hambai ini media person dulu kamu gare gai sung tini jaga behla barigo kace tini village committee ni eknong ward ni pada gaul sung tini kicha chubana mani phale mani samni gade gai o chubamung sungo boyone goro posno khayo sungo je no tam de bagai gai chubala chubamani gai kaisa kahamko no ges korea sungo ang jeta nukmani chini महाराज जोंनो चुबामानि फोरोंगा सारा त्रिपुरा राज्योआव दाबो जों विभिन्न पलिटिकल पार्टी नि बर'बो नुगौ दाबो
जों जेबाबे महाराज फोरोंगै जों जेबाबे चुबालाय दङ आबो हायखायनो अन्य दल आबोरमदि बिजेपि रब बा अन्यान्य पलिटिकल पार्टी रब गतिके चुबालाय माने किजि किजि नुखा जों तामखाय आसले हिंगा देंगाय जों तिनि महाराज हाय बरगलो जों तिनि दल मानै तिनि दलनि सुप्रिम मंगै तिनि बरंनि बागै बेलायनो का हामखाय हिने आंखा खायो ओंखाय आं बेसि कक सागला नायदि जों अरबो तिनि आसाम बारि तरफ থেকে जों YTF TWF joto मिलुई जों बिभिन्न जगह करिं जगह शुद्ध जों उतै थैकानिया ते कुमनि जगह आंसि सं थानि किरा सरका बरक साथायां तका साथानियां तका बर हायजो लांगा नांगौ जों आदि जगहरावबो चुबालाय दं गादेंगा जों अरबो जों मनो कयनाय ईश्वर बंगिनु खुंग खातांमारिथुन जे थैखानाय दं बरक बरनि आगामी दिनाव बा अन्य जराव बरक ईश्वर थानि गाहाम खातांगो मानियाखौनो अन्य खुंग गाहाम थायि दंमानथुन आबनो तिनि कायसा कयमु बा ईश्वर थानि जों कायसा प्लेयार खायो आबनो गाय जोंबो दं जों जागाव जों इतिबाबे जों जेबाबे चुबालाय दंगो उति खायै जत दलनि तरफ থেকে दं उति खाय चुबावयाखौनो बरंनि चुबाव मानियाखौनो जेता चुक्तिया जागाव जों कियामिसा रिवैफानो चुगित लांनानै आ चिन्ता बाबना जतन थानि दंफां थानिनो आं कपिता समं गरनो पाइरि सारनि सिनिमुं आनि सिमुं हिंगा देंगाय आसामबारि पलिटिकल ब्लक कमिटिनि टिप्रा मथानि आं भाइस प्रेसिडेन्ट सुबल सिंह देब्रमा Norok bukum khunjute totrani bemar rokbai kobol jakde hunke leria kari dakti phai nai bhaidi norok ni amsayo khuai mohana medic clinic te diagnostic center orwo tongo bukum khunju te totrani amjoknai kurung cook specialist Dr. Rakesh Tripura bwkhaktwi MS ENT specialist chini orwo morok ni machine bai amjok jago abono karibo amjogi naijago bukung khunju tei totrani bemar solojagrok bukungni bemar khunju bemar thyroid bemar matric cancer kringjak bemar rokno belai kahamke sakthari nayo kokti salbrum khwai mohanam medic clinic center